Leli bandla le-God's Glory Ablaze Church lelisenhlangano lithi-ke selime ngemumu ngayo-ke i-fundraising campaign letoba mhla ka-31 kuLwesitulu. Kutobe-ke kunetimenywa leticavile lokufaka ekhathi umfundisi Zachariah Mthethwa nalabo-ke labatobe bananzisa ngekwemculo. Senior Pastor Nelton Thembinkosi Dlamini uchaza kabanzi. Mbukeli ngithi ankumeme egameni lenkosi yethu uJesu Kristu enkonzweni lesitaba nayo ngemgcibelo lo mgcibelo wamhla ka-31 leqala nga 9:30 ekuseni. Lenkonzo ke yekubutha umnikelo wekwakha indlu yaNkulunkulu lenkulu kunayo loyibonako emva kwami. Sithi-ke mbukeli asikunikete isiqiniseko kokuthi lenkonzo le ihlelekile impela inebantu abadzala lafaka ekhathi umfundisi umbishop Z Zachariah Mthethwa lo ngudirector lapha ka-VOC. Siphinde sibe nemfundisi Mduduzi Khoza lo ngumfundisi lapha endasi kumathapha Nazarene. Bese-ke seyiba nebahlabeleli laba impela labadlati khotha sinanothando Dlamini lothi wangihlawulela. Bese sesiba namzayoni Dlamini naye utabe akhona, sibe na Dumbos Praise, bese sesiba ne-Glorious Sound. Mbukeli ngicela ukuthi uhlanganyele nathi utobambisana nathi kulo msebenzi lo. Lendlu letakwakhiwa itawusita labaningi bantu, singabuki nje la sibuke phambili egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Utake uphetheni wena, utawuphethe nje umnikelo. Sibhekeke lonke ihlobo lwemnikelo, ungaba noma engayini, imali, inkomo, imbuti, konke longakuqabanga egameni likaJesu Kristu. Siyacela ke mbukeli ukuthi ute utobambisana naNkulunkulu, ngekubambisana naNkulunkulu utabe ubambisene nathi kwenda lo msebenzi waNkulunkulu kumakhela indlu yakhe egameni likaJesu Kristu. God bless you. Amen. Sive-ke siyamenywa ukuthi side-ke kutawuhlanganyela nalabazalwane kanti-ke labafise kufaka abantu basengayishayela inombolo lethi 7641 71776 41 717. Lobekako uNonhlanhla Twala iDenzabeni Channel yeMaswati.